Masifika lana sakhuluma sathi sibanjwa bamadlozi khona izukulu kumele nje sizoshayelana ugokwalo makasondele makacetha so cela uBishop Tshenuli aphakamise ke incwadi endwanga Setolo so pasa bopeu Mokone we ke so pasa bopeu ke morapo wa mongana morapo wa mongana ba kone mokone abo makuti abo matome mokuthote tsote re nyetseng ise a nyanyane mokone we ke so pasa bopeu yebo so pasa bopeu siyabonga Ngiyawuthotse he. hayi ke Amen. amen Ngithotse diyaphilisa. lezi zinto ziyaphilisa Lekaje kule sinezinto thotse awusathi Hallelujah. amen La upita dokthengwa. mawufike edokotela lapha Tata utlophela. amen Amen. Amen. Utafanta tata sa lisira. so nikeza ubaba wethu ngaphansi kwendwanga Archbishop Tshenuli Bontate bomma. baba nomama Re tshebetsong ya moya. sisensebenzweni yomoya Kgotso Jesu. kuthula Mosebetsi o ngwe le ngwana mona. O boima. umsebenzi omunye uzima Kgotso Jesu. kuthula kaYesu Hobane ke re le a tseba hore ngoba ngithi niyazi ukuthi ha re sebetseng ka o tshwana le bontate. asisebenzeni ngokufana nabo baba Ka boikokobetso. ngokusithoba Ka boikokobetso. ngokusithoba Ke ema mona ke seletho. ngimalana ngiwulutho Ke le ngwana monyane wa ntate Matsoso. uyingane encane kaba uMatsuso nomama Wa ntate Masango le Mmea. noba umasango nomyana Kgotso ya Jesu. kuthula kaYesu Bomme le bontate re mona tulong ena ya batho ba thotseng. lo mama nowasilana endaweni abantu abasithulele Kgotso ya Jesu. kuthula kaYesu Yeo nakong e fetileng. ngesikhathini sedlule Kgotso ya Jesu. kuthula kaYesu Ho thwe monna Modimo o ne a ntse a tsamaya ho bathi mabitla. indoda yenkulunkulu behamba phezu A tsamaya a kwalamaduna botsa batho. ahamba abuza ukuthi lana yini Le ke la mang le lela kabande Le ke litshe la mang le lela kabande litshe leli Kgotso ya Jesu. kuthula kaYesu Ho thwe batho ba motsila ka ba makabe. abantu bomuzi Ba babamphendula re jwenela ke la monna Modimo. bathi litshe lene indoda enkulunkulu oprofita uyandlula lana Kgotso ya Jesu. kuthula kaYesu Me monna yo wa Modimo wa go bona. manje le ndoda enkulunkulu yathuka yekeni lelitshe leli ningathinti mathambo wakhe Kgotso ya Jesu. kuthula kaYesu Ao re mona bontate le awu bomme. silana mama nobaba Lena la mme wa rona lelitshe leli komama wethu mamuchipape le mohlanka wa hae nendodana yakhe uFrance mthokozisi Amen. setlolwana sa Amen. izukulwana sababuchipape sa bobedi. yesesibili Kgotso ya Jesu. thula kaYesu Ao re tshebetsong ya boima bo. sisensebenzweni enzima mama nobaba Tshebetsong ya baprofeta. sisebenzweni abaprofiti Eo sena motho a e tsebang. ongana umuntu olaziyo Re latetse fela baprofeta. silandele nje kuphela Re abaprofita latetse re mametse fela na ho thurietseng. simamele nje mabathi Le senzile letsatsi lena lo re leng mona ka lona. lelanga leli silana ngalo mama nobaba Hohle mo re tswang teng. ukusuka konke la siphuma khona Mathetse mona mo phalaelang teng. sigijimele la icilongo likhala khona Phamisa lebitso la mme wa rona mme Machipape. sophakamisa igama lomama wethu Re mamechipapi halala mme Machipape mo robetseng teng. sithi hayi memachipapi la uleli khona Chipape mona mo mosika. khumbula la babuchipapi la mshiye Setjhaba khona sohle seo o ileng wa ba le nesizwe sona. sonke kuye waba naso Modimo a re etse hantle. uNkulunkulu aninze kuhle Re a leboha bomme le bontate. siyabonga mama Ka nobaba baka la nako. ngenxa Ha ke na yesikhathi ditaba tse ngata. indaba eningazikho Lebohela bontate. bonke labo baba Bontate Ramokoka. babumloyi baburamkoka Bontate Ramela. baburamila Bontate Nku. babunku Ho tlo re tlatsa. ukuzosigcwalisa Mosebetsi ngolo boima. kulo msebenzi lona onzima wabaprofita Ntate Ramokoka o bua nnete. baburamkoka ukhuluma Nakong e iqiniso fetileng. isikhathini sandlule Nakong tsane tsa rona. isikhathini lesiya zethu Baprofeta ba re nyanyeletsa ntho. ngaphambi la uprofita basinikeza ntuli Kgotso ya Jesu. wokuthula kaYesu E ne re ha o a botsa hore na. bethi mawubuza ukuthi na Ntate moholo o la patu kae? ka
kanye ubaba omkhulu wafihlwa kuphi Kgotso ya Jesu. amen Ho tsamaya ngwana ka o ya mabitleng mane. bathi hamba uye emathuneni O lapha tshele fela o lo tshele ka mathe. uthabathi lishe nje uthinje amathi ushayele khona lapho Kgotso ya Jesu. amen Au ra kopana le baporofeta. hawu sahlangana nabaprofita baba omemankulu baba umasango nobaba umloli bathi Ha ha e sa tsamaya ka tjena. ayisahambi ngale ndlela leyo Ho tlameha ho be le difika. kumele nje kube nelitshe Wetsetsa hore nakong e tlang, kwenzele ukuthi isikhathini ezayo ditlolo tsa mme Mjekula. izukulu zakamema E tla re ha Chipate ba botsa izothi bomme mababuza ba bona batswadi ba bona. omama babo abazali babo Mme o nako ba le kae? umama walala kuphi Ba itlela fela ntlong. bazele la kule ndlu Ba lele fihle ba khumame moo. bafike nje baguqe Kgotso ya Jesu. wokuthula yena Ba kope seo ba se kopang. bacele lokho abacelayo Mkoka gore se ka disa dikgoho. baburemko kathi ningalethi inkukhu la nathi niphuphe inkukhu nizofika la nje nizomosha nje le mathuna badimo ba itse le hlabe. nithi amadlozi nithi bathi nihlabela phiyane ekhaya hayi la emathuneni ngiyabonga sisi kaNkulunkulu Le boela le bontate ba diphala ba. bongele nabo baba bamaxilongo Ka ditulo ho fapana. amen ngehlalo kokuhlukana kwazo Modimo o phela ngoba profeta. uNkulunkulu ophila Abe abaprofita le lona ntho ele le entse. abe nani into ebeniyenzile Ke ntho e kgolo haholo. into enkulu kakhulu Modimo abe le lona. uNkulunkulu abe nani Sita le batshwari ba lona re a leboha. nabaphathi benu niyabo siyabonga Kapelo. La mtu wa ke Archbishop. La mtu wa ke Archbishop Tshenuli. namuza ukuthi Archbishop Tshenuli Kunjalo ake unjalo angisho Archbishop Tshenuli. Archbishop Tshenuli Warata. Uyathanda kathandi. Wemele Archbishop Ramokoka. ume no Archbishop Ramokoka Di Hashimona. ama-arch wonke la Yalebo. amen Re lebetse mantswe. sibongela amazwi Hallelujah. amen Re lebetse lekgothatswa ntate rona ba nokukhuthaza ke kuba wethu uyasikhuthaza Hallelujah. amen Rona di khothatseng. nathi sisikhuthazeni Lesirane le siretse mona. into angebe Re sa tsebe beyifihli thabeng ena hona le. singazi ukuthi la kule ntaba le kunani Jwanong re bone. manje Re sibonile bone botle bo se. bone ubuhle Jwanong botle bona hona le dilete. manje lobuhle le kunamaletere Hallelujah. amen Se tlo balwang. kunembhalo ozofundwa Ntate a tla re fe lengolo la teng. sonikeza ubaba sinikeze incwadi yakhona Ke kile ka bla ka re sebetsa tsela ya bomodimo. Ntho engwe le engwe na le e teng ka ngatshela ukuthi sebenze yonke into ngosuku yonke into ikhona ebhayibhelini amen Amen. haleluya Mme e ka re ha tshebeletso ya lefu e ngotswe ka diletere tse betlilweng majweng. E na le kganya e kgolo. Bana ba Israele ba sitwa ho tadima Moshe mahlong ka baka la kganya ya sefahleho sa hae. Atiki e neng e fela. Tshebeletso ya moya e tla ba le kganya e fetisisang hakakang hobane tshebeletso ya tsuo ha e bile e na le kganya haholo tshebeletso ya ho loka e fetisa ka kganya hakakang. Amen. Re lebetse lengolo. sibongele incwadi Re lebetse lengolo. sibongele incwadi Ba tlo balang ba tla ba tamele. abazofuna abasondele Ntate rona Archbishop Mjekula uba wethu Archbishop Mjekula a tlo re fa ke Mjekula. Oh, wa itse Mjekula. A tlo re fa mantswe. azosinikeza amazwi Sa kganya dilete. ngaphandle kokukhanya ke umbhalo In loving memory of our mother, wife, grandmother, great-grandmother, Lady Bishop Raisibe Catherine Chipape. She was born 1938, 15th of August, and sunset 2021, 14th of June. Farewell 2021, 19th of June. Your voice is silent, your space is vacant, but in our hearts you will live forever. O hopolwa ke moratiwa wa hao Professor Bishop NP Chipape. Bana ditloholo le ditloholwana ka lenaneo la diema ka lengwalo la diema 4 le sefileng sa Sione 116 robala ka khutso mokone ngwetsi ya babina tau.
Hey! Ah! In loving memory of Mthokozisi Franz Matthew. He was born 2005, 25 November, and he was buried 2020, 21 July. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Matthew 5, verse 8. Rest in peace. Bitsolaka Nkosi tata wa Ke a leboga ntate wa ka manje benamazwi amabini gore ntate ba na le mantswe a mabedi phezukomuntu omdala ka hodima motho o mogolo ehamba nomzukulwana wakhe a tsamaya le setlogolo sa hae ngelanga lanamhlanje gore ntate ka letsatsi la kajeno sikhumbula abangasekhoyo gore ntate re hopola ba le siko umoya wabo befile nje wona usathetha moya wa bona ha ntse ba shwile o santse o bua umprofeti uyizayo ngenye imini uthi ngobana abaya profeti ka letsatsi le leng bambethi ingubo ezimhlophe hape re kubo tse bevela emhlabeni ba lefatsheng ephuma ezimbandezelweni mo mathomoleng ngabo boyisileyo ba ba fentse athi ke yena uyesu ari Jesu yena kubani nalo uvele bhotere mango hatla wombethi impahla ezimhlophe o aperitse tshweu zinamachapha zegazi na le marothi a athi bendindodwa ari ke nne ke le esiqovulelweni mo siqovulelwa silapha namhlanje ntate re mona ka jeno sikhumbula uyakobi se hopolwa Jakobe evela kulonina kwalabhani ehamba namakhosikazi amabini wafa urakheli endleleni abefile urakheli wangcwatyelwa ecankwe wathatha ilitye elamiswa kwathiwa lilitye likarakheli kunanamhlanje sisimiso sonkosikazi ekayakobi owasweleka ecankwendlela khona ukuze nabantwana nabazukulwana babone ukuthi nakukhokho aphalele ekhona ngenye imini ndifika lapha kumhlaba semntlulo Ntate Ramokoka wakhangela isitshixo wandisa engcwabeni likaMekristina bavula liyindlu sangena sonke sathandaza sathola intsikelelo ikhona intsikelelo kumathambo omuntu angasekhoyo kanti noba bamasango silibonile elakhe ingcwaba bantu benkosi liyindlu bengena abantu ngesikhumbuzo bathethe kulunga izinto kulunga ingxaki zabo silibonile elikamehana February 1984 ubaba amasango walivula ilitye lenkosikazi yakhe lizimali ezinkulu more than 10,000 rand singabantwana besikolo uthola besebandleni utata amasango uvula ilitye elenkosikazi yakhe silapha abantu benkosi khona ukuze sibe bumngqina bebhayibhile uthi utata Ramokoka yonke into esiyenzayo eyivela ebhayibhileni iva uThixo ememeza athi yesekile yanakaphusi ingaba lamathambo ayakuphila na elo xesha kugcwele amathambo abantu abafa kudala bantu benkosi wathi uyesekile ndazi wazi wena bawo wathi profeta phezu kwala mathambo waprofeta ewuyezekile ashukuma amathambo namhlanje sithi mathambo andini kamama wethu Lady Bishop Dr. Chipape ayawushukumana la mathambo akho hoso ashukuma amathambo asisizwe esikhulu enkosi ba uChipape eba usiqokelele usidibanise usihlanganise uthando olungaka silapha ngothando esilibone kule ngwevu
Amen. Lengwevu sibonisa uthando. Purple, red, green, blue, white, yellow. Zesikathixo zonke. Utsho njalo uPawulos ebhalela amaKorinte 12 uthi kukho iziphiwo ezahlukeneyo kodwa umoya mnye uluvela kuThixo. Abanye baphiwa uprofeta, abanye baphiwa ukushumayela, abanye baphiwa ukufunda, abanye baphiwa ukuthandaza, abanye baphiwa uklina ecaweni, abanye baphiwa ukusebenza ngamandla abo. Singangabaprofeti sonke na? Singangabo sonke? Singangabafundisi sonke na? Ha! Hoso! Omnyusa ba phiwa ngalahlo omnyapho ngalahlo kodwa umoya mnye ekosiba uJebaba noma muJebaba into banisidibanise sithandane uba masusu banesikhuphele incwadi phambambe emhlabeni ka John 15 athi ndiniwesela umthetho wokuba nithandane ngoba ningamasebe omthi omnye. Hoso! Silapha singalo masebe anika iziqhamo ngexesha elifanelekileyo. Into singavuyanga ungancamwaba ubuse kuma babhubani na babhubha kwasweleka uma una 120 ukhe usakhe ngenyimini sihlangane stadium sonke singamapostolo singabantwana umuntu ongumama uMcChristina wasalela into enkulu kangaka wasalela bamasango yanda yagqibela izwe lonke lesihlangane sonke namanje silapha sizindidi ngendidi kodwa sonke we're singing the same song. Sithi McChristina sithi baba masango inkosi ke kufunda kwezulu noshiya kwamazulu ngomana phakathi. Amen. Amen. Le wethu mantswe ya khuthazwa ntate. Deno lamazi ke ukukhuthaza ba Bishop. Hallelujah. Amen. Se re utlwe diletere ke ditso. Sizwile ke nombhalo. Ka mekwalo. Ngombhalo wakhona. Jwanong re tlo ballwa lengolo Siyofundelwa incwadi. la semahadi sena se pela rona. Ya le structure lela ngaphakathi Le kwethu. khona ho hlonofatswa lejwe le. Yokhona ukuthi ibusiswe. Amen. Amen. Re tla kry-a ntate wa rona Sgudla tla re fe mantswe. Ubaba wethu baba Sgudla jasinikeza amazwi. Amen. Amen. Re tla fa ntate re balle lengolo. Sgudla o tla ntate Sgudla. Amen. Lengolo lena leo ke le balang mo Incwadi le ngifunda lana. ntata rona o kopile hore re tle re ba le lona. Baba wethu ucela ukuthi sifunde lona. Ke utlwile ho boletswe ka mangolo a mabedi. Ngizwile kushilo ngamanye incwadi ebili. Ke taba tseo ho boletsweng ke ntata Archbishop a re Le ndaba lezo ubaba Archbishop tshebeletso re etsa mona e ka hara ho le nsebenzelo lesiyezayo ikhona la eBhayibhelini. jwale mo mangolong ana a mabedi a Manje kule incwadi lezi ezimbili lezi. tabala lena le ntata rona a kopile hore re Ngiyofunda leli ubaba wethu acela ukuthi silifunde. hodima ha mma rona. Phezwe umama wethu. Haleluya. Amen. Morena a re sefika seo ke se bonang ke sang batho ba motse ba mmolella ba re ke lebitla la monna wa modimo ya kileng a tla a etswa Juda a hoeletsa a letare ya Bethele taba tseo a di entseng a re mo tloheleng ho seke haeba motho ya ntshang masapo a hae ibile ba tlohela masapo a hae ha mmoho le masapo a moprofeta ya tlileng a etswa Samaria. Amen. Amen. Hey! Ukuthula makube nani. Khotsobele lona. Ukuthula makube nani. Khotsobele lona. Namhlanje asikhali masivumeni uamen. Kaje kule arille arring amen. Ukuthula mebandla. Khotsobele lona. Mo batho bakaNkulunkulu abafanga. Batho ba modimo abashwa. Basukile emehlweni ethu. Batlwile mahlong a rona. Imisebenzi yabo namanje yaphila. Mesebetsi ya bona le jwalo ya phela. Futhi iyabalandela. Ibile ya balatela. Ukuthula mabe nani. Khotsobele lona. Amathuna
amagama akafani. mabitla ha tshwane Hallelujah. Kgotso. Incwadi mangizwa kahle lengolo ke lutlwa lithi hantle khona ithuna labakhona. o ile wa ba teng Baze lebitla kwabuzwa ngalo. wa be wa bitswa ka Lapha lona nokulela umuntu o ne o kaNkulunkulu. robetse motho wa modimo Hallelujah. Kgotso. Bakhona bazodlula khona la. ba teng ba tla Babambe feta mo amandla alethuna. ba tshware matla a lebitla le Babanjwe amandla ba alethuna. tshware ke Ngoba umuntu matla kaNkulunkulu angeke afe. gobane motho wa modimo a Kodwa ke yena kata ususiwe emehlweni ethu. o tlwile mahlong a Ukuthola rona amabenabo. kgotsobele Ukuthola rona abantwana benkosi. kgotsobele rona Imisebenzi yabo njalo mesebetsi ya bo jwalo izosiphilisa nathi esisele. e tla re phedisa rona ba setseng Ukuthola amabenabo. kgotsobele lona Ukuthola abantwana benkosi. kgotsobele lona Babo Archbishop ngimuzwe kahle. Ntate Archbishop o ke Sinezi motlole la sizomosha. a se re se ka tla tlo senya ba re batho ba modimo Baphiliswa ba phediswa umthandazo. ke thapelo Ukuthola amabenabo. kgotsobele lona Sinezi la re se ka tla mo sizothela amatshwala. re tlo tshela Sihlabe majwala nezinkukhu. re hlabe le dikgoho Nelayezelo ka ditaelo zasezweni. ka ditaelo tsa Hallelujah. lefase Ukuthola amabenabo. kgotsobele lona Umzimba umamulele la. mmele wa mme o Kodwa robetse siyazi empa re a ukuthi tseba umoya wakhe moya wa hae uyaphila o a ama-HH. phela di-HH Hallelujah. kgotsobele lona Usabasebenzela o sa ba bantu sebeletsa basema-HH batho ba namhlanje. di-HH le ka jeno Ukuthula amabandla. kgotsobele lona Kuthula abantwana kgotsobele lona kaNkulunkulu angasiza modimo a re thuse silandele re latele singayiphombuki re se ka tsoa into tseleng zikaNkulunkulu. re tloe tsele phela ntho tsa modimo Incwadi lenye e lengwalo le lengwe le re khumbulana abaholi benenkosini gopola bagolo ba rona mo reneng nize nilingisele nenkolo yabo le tle le ekisetse le tumelo ya nize bona nenze njengabo le tle le etse jwalo ka bona ngendlela nabasebenza ka ngayo. tsela ye ba ne ba sebetsa ka Unkulunkulu yona mama wethu mama ke a Chipapa mo gopola mme umama mashipape nakhulumela phasi ngakhulumele phezulu. mme a na buela tlase a sa buele godimo Ukuthola amabenabo. kgotsobele lona Thina basele rona ba setse masifunde imikhuba a re yakhe ithute mekgwa ya hae yokusithoba mekgwa ya hae ya yokushona boikokobetso phansi ya o ya fithi fatshe silingisele inkolo yabo. re ekisetse le tumelo ya hae Ukuthula amabandla. kgotsobele lona Siyabonga. Amen.